Hitibong tos kerebia ilu sasente TV East kotoma pakana erai kwa nesa Ediopete loatibong esa lo IYEMUTO lolo na mukaga parasa kaisara lu kanyape olapa lo kanyitauni okari lo lukuminiare keda kaisara lu uni engo Agnes Iyamet Acheti ngesa shomi ido etegias bereke de nuingaren tos ko IYEMUTO. Abaikia dekak atutur. Aremoki korea bukedea aritai akaisa onanuare. Ineket e president lo Gabon atamu na uniet. Engeta kinosabole show ko Rwanda na esabiti. Kwana igari IYEMUTO adekisina Apolon ko kumi district ko jena kwape atutur nesi kope kwana edo ikite kada la chuman nu inwakere adekak nu ngesi eke unoto maurianet na jai kina dekis kidinge swama kalo adekis keda engarenok na etemo kiterio ngeteloko kumi Citizens Network for Development. Dr. Simon Eluka lo epolo ikita dekisina atutur ngesa balebe adekisi ngesi emama ya chuma na x-ray keda scanner kanu ainwa kadekak arotan kosi opolot Martin ngesa ya untaidules. Adekisina Apollo na okumi ojenera kwape atutur referral hospital ngisida kope kwa nejai tomo kada loda chuma nuda itosoma ukanuda inua kia itunga idoda kirongisida ikeonto balate taebe adekisingizida adao kope kwa na ikarlude doltosi kanyape mamete da keda chuma naka x-ray nepe keda chuma na ada scanning achuma naka x-ray nepe keda scanner ngizde bala ideba pode muna rusa geonu karlo ilukumini arei keda itomona kanyauni ido kope kwa na chuma ngizde sala kinti petete ida dekis omame daibore yeni swamai. Dr. Simon Oluka lode polo kinta dekisina tuturi ngizda ituko kungito bala daebe atamata kesiru anapu ai tijeni nikine ngare no konepe kede riongotele ya itera kirono uda ngaleu kwenye nude echa ete ngizda mam etakanuntos ngida kwap ageunu okaro miniare kedito monaka nyauni itama halingono kine riongotela ngaleu apon nutune anyana siru anapu isumunu kine teda duchu bibuna ekonai aite moki konye ton lolo iringa ingangai kesi abunera soma unungun erokobere riongate la pugani todo likina akesi sumune na aite mokini x-ray ara da bore ne bake scanning ejado pena emuna ara na furo idope ni soma ito soma iso era ndidi ene beja somu adeka kalo edo gatibaki tomna kani yemuni gwandu kwa nitibaki na scanning itungale de bata kaisa kanyare omwanu na chuma Patrick Eko lode rae chama nelo Siri otemula tuturi ngesida ichamuni ngesida obala daebe kwape ngarenok atama kesa inero so da tataminiki ne district epone akirokano. Actually enera sa kirome punwe me kamera kede extrema sina tutu o meeting silu lujana kina desine kere nera na kwangen nara tupitos ije tenelo kotunga mina bara do muni chetungeneni ijo kare fo x-ray ame pera losite nara mametenyo mameti kapun abuni sa dexino mune be do muni free services akai adexane olokebe reni ngos na pepol o meja dexna tutu konyora dexna busan ka jawdu keda x-ray machine ikota ile papugan noi agara no district no ministry lo health anyune be enaikino atuturi achoma na inuaki akojo no ebelebela. Francis Adongara ki nada raya community monitor ngisde bale bapugan ngisde koto ruru dexina tutur nara bokidi da itunga luda ipuno ya natarari no teso kere trone kamera kede atutur hospital ajautu kede x-ray machine na mama somai ribore ni sumi kite tunga kere do mama ya alama ne pepe kada na pakena no anata kwa perar na referral hospital epona lepera adekisi na referral hospital lama musike de x-ray machine orai na isavinga itunga lwepo
Rebecca Mongin na ipolo kinte riongate loko kumi Citizens Network for Development riongate la alo temo kinita kiro tuna ada iri amuni kana kanoda etamtama kiro no alangiru na amamsu na chuma na ade kids ngisi de bale be pote kese inyiko kinita kiro tuna ade woro kalo uni saa wanyu nube akiro ni tamata masani losi bobo sai boikini ne pepe dingar no kono district anyu da bonbe efone bani yata kinora gangat na meja adek sina teteringa rakini adek akalo jasa adek sina wanyu nube bulete kesa duni jana kinele ko dosikesi Dr. Emmanuel Ongalo lode polokinit no da ngale o district aloko kumi ngesi da bale be ni da ngesi aswama gogo nguno anyu ni da ebe epune da juka na rakai buapa na kina kiro no da na kine district achuma na ka x-ray nepe keda scanner. We had contacted Ministry of Health during the minister's visit to Kumi. They actually visited here, and one of the key issues raised to them was an x-ray machine, and they promised us one. They are going to procure through Ministry of Health. Maybe what you have to do is to follow up, which I believe I can do that in my visit to Ministry of Health and find out how far I've gone with the procurement. But an x-ray machine is very, very important for us as a district and the hospital, and just to ensure that we have almost all the cases which need an x-ray handled within the district, and we avoid referrals which are necessary. Kanuka TV East, Martin Opolo, Kokumi District. Akwap na ko Korea nesi yare mokibukedea isirigi nepetai imilioni na kaisa unialuare kanu ay ngarakin kesi ay tonyoni tungaluero ko ekorieto samae orai kanu ay tamay nyakun ekuselo ikwamin la jokak. David Wright Opus ngese ya ontai dules na IYEMUTO Kalu. Video loka loda ya ite ya pesi loka isubra loka edeke kai kuse loka ikwamin yeside alimo ebe tunga kera nyonu ko sama jechera chatnare kuse loka ikwamin lode jamunari ka kwapo kano Uganda bodumi kapuno oneja pugano kinga no Korea watomo riongen wane nyata la Green Climate Fund nusa kapun kamana kede pono yuaret arotin o Uganda ne otomo kapna nguni jukutai o district akaisara no ngono Uganda bokedia redo pedisi ngoni meda otomo aganga tangin na do kwani ko sani bonbe aroti ne yuaro anu etiji ekuseli kwamin le jujulun apo iterore kopani ejasa jujulete kuseli kwamin iteren kinon keda chana kolonge ya kina patne woj tere kinon kede eboto bido kete bido no mato no bulone munu kerelo mtoto akirone swama etunganan oboro subana ledeke noi ajepione kito akurna roti esaya utati okusonga nukere. If we are not able to protect wetlands within our backyard, how can we go out and tell people about restoring wetlands in the rural areas? The president has done his part. He has complicated, he has directed with bitterness. How are we supporting you as a district of Okide? And when you engage your counterpart, please involve the entire leadership like you will be involving us. Mary akol na deralo pecholong LC5 ano district e balabe akirotona kai sama ngesera ibore ne joka inyakakin. We want this activity as soon as possible. Apparently, there is a threat by the security people again, like the gunners, the civilians. You don't know when you reach down there. They are there and they are cultivating seriously. Like 50 acres, 100 acres, very serious, and wet land. So I don't know how we are going to handle it, but now teamwork, we shall manage. We have always sensitized our communities. We have even gone as far as radio talk shows with the focal point person. But we see there's no impact still. Maybe if you could give us an answer about this swamp near the district. Then okay, told me, is this the first man to cultivate wetlands? Why are you following it? It's not the how many people out there cultivating on wetlands? You started with one. Ationsuna kwa neje palo ni soma eto soma rona. Jalu ichweta totolo toma. Jalu alo tota kurutoni kidini na swamp. Eja ichielu elu seta leme alu pokonu edukere otoma
jai chelu chwe te ke wona kwa kemu na rusa kipi ebeta ituko adeka na ada yanga o ayata kini chanto mochan lweja tatare tunga jeni chutebe eswa mai ingara kitingesi ke korkine mucheri onye ikototi ato soma ngese jok atupitosi ananga kite na downtai aipimari Uganda kotoma napetana ka Green Climate Fund South Korea igamto siluka UNDP itote da riomoteloka akipi kede kuseloka ikwamin yesi abue remoki districtani tomonare karina ko Okide ikapunu meribori kapun David Wright Opus TV East Kobukedia District kwa na Rex Berawaragasha wo kesisi outberi diobore kotomo pitene loateso bo abasi poloko be iso etale kosi ane mama bera nyama koit do ja aberu ay mama nyama koit mama nyambura ko Keda utukwa wanyi me jijimi borongun do ja beru e mama ndi ko chokini ja koit ja nyame supu bon to ne buni otata ko na iko chokini ja koit akirongune so ma itipolo kanu polo ka jen be jijima kirine ja ito makoit Arasinguna Waragasha kwa na IYEMUTO Lu Siri kunya kawae